Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba isnehing ubade executive member bade pet ya katanat ridok ha ulai thu baka jaka ridok ha kabadan halailat kadan hadu southly kipung bat kinong trei kidan shipongut uba isne ulai thu baka ni kapung dok ha kawan ra khajana tang 8,000 tingka haus nem arja khanyo bad haus nem arja khat pra kawan ra 9,000 sanspa tingka kani kajing jubab uba isne kadai balawan ra ada kakong ar khamdet kabade ke MDC na nongpo constituency Songkona dan Brom, kerkum kejing keli nai kongat kendek member jongga district council jongga nongpo, iba keli ya kejing keli iba kuat pentip sepang jenglong jengman jongga fisheries pon po lailat. Tenda kalian juga tunggu ye minsat jong fishery pon hapo lailat iba kadon south li kipung bat ke staff kota lembat ka godong. Songkona Sakandiat, hangne kidon South Liki Pung, ka staff quarter, but ka go down. Ngakwa banyo jingtiep kat nongut harai ki staff, ki ba don hapo kaneka fishery pond hang thi po lailat. Apo lailat, Master Chairman, kidon shipung ki staff boro, but ke bahal lailat kidon prangut. Ki staff kidon shipongut ngachukwa pat banyo jingtiep kat no tharai kaneka fishery ponds kala juwan ra revenue yaka council. Master Chairman sir, aku pada berkata ke jingkeli house nem arajar khat kendai arajar khat nyo ngiwan ra kawan ra hajar tengka buat arajar kapra kawan ra nyo jasan spa tengka. Sakandiat Master Chairman sir ngachukwa ban tiep ya ka komperkhat jong kaneka isi kadon jimut ne am penyatri lang bat kaneka fishery department jong ka state bandang yo ban penbha ban yo ban wanra ek revenue na ka pentaka council namar kumba yo jingtip menta ke revenue ka ba ka wanra ta nadu arhajar khat nyau ka long tang arhajar tingka. Master Chairman sir, aku pada berkata ke jingkeli jong ipong nak liang jong ka isi ini song perkat ya kawa kai kawa ini menle nak bentah kanega business department. Syukro pada borok. Kuat kali ini ya mencharge kanun teligi fishery port. Maka pet nak kalian nyo council. Master Chairman dan south ligi pung po lailat. Am kaneka kentup lang ya kaba au put usam nyo council borok kawai. Ya katang adung kamban pan notice